Omwani umugombora ya Kanyaryeru irikushangwa mu district ya Kirhura berarikirire abo Omushana gurengesereze ubwo bari kugira ngo nugushisha Omwani Gwaabo ukira munonga gwaba gutira muto ababayore ko Gubaremeise bwabo baba ari umushomo gwaba gutebekanisiba ba Livestock Information Center gwaba hakitebe kikuru ekegomboreki. Abahinzi aba ntibagira ngo bakakire nduye ya government eyo kwejombera mu Okuhinga no kurisa erukoreta hentasiyo mu makagabo konka bahika kuremesebwa ahabo ko Omushana bwo kwaka gutyo Omwani Gwaabo ukira munongo muto Omwani Omushana n'undi ngeshatu n'umurungi w'intasiya konka ikizwe kindi ibintu goma gwetenga amezi mengi gwetenga okwarwa mbwenu icyo cyo kunsasa konka handi Omwani n'umurungi kandi ninshaka government kwe kubanebasa etwireza hiya amezi nangwa nkaga pump tupapinga amezi nkasora n'ibindi nabwanyuma nyongera hamwana abo kwanyonyine Omwani umuke mu mpingi b'Omwani Omwani insangire bwiki ikimbwa kirungi ahubwo kuba mu kutasya kandi itakari yakurunje gukunda waba gukorera ibigurwenda ufuhirire uguhingirire igihugu cyemereye bahagendera ababuzwa babagurikari kandi Gubaremeise bundebere ntwetenga irrigation igiye bataraganise ko kuba yizire ikintu kije ko kirungi munonga abantu benda government batereho buryo base kutimba amezi agarukumara ibarabase kuyihamezwe gushera Omwani Gwaabo okucana munongo mbwire b'Omushana twagira tractor ikatungera amezi abuto akwatini ikindi Omwani cyarengerwe ndijo mugwenda kwarwa so twahirwa tukatunga ibyo kwariza nabyo ni problem aha abukantu bironda hari Omushomano ngo gumwe abarisa benjoki nabo bayore ko Gubaremeise wempazi ezibagizire ngo nizibinga enjoki mu byabo bitwabaye nabasa sente ko byubya nabasa twatanduke bumye enjoki mwe nyoko nahiru karonde bumye 10 kandi bane byagiye mu enjoki konke bumye 10 byone mwenda bikaterwa empazi kandi byone bijwire cyumwe cyanagiye kwakura ekiranga yampirire kikarwa muri 12 nkayizana fact ne gomboro kikorwa nkarheraho bujuzi muri 12 mbwene nata zingarikire enjoki babene empazi zakize ebu mungabiri ni bitera tinyino alternative Anthony Tayewa or district agriculture officer ahabwa Kirhura yahiga abahinzi n'abarisa kugumana bakwatana sana bakugumbyo burisa hamwe n'ibyo buhinzi abari a district hamwe n'amagombora gawo icyo kubanza twinekiza gucwa okushango Omwani Gwoma konka icyo kureye twakushanga tine mizi konka government cyekozire eresire program ya small scale irrigation kugira ngo umuntu nobasa ku government kutera akasente niwe yongereho ofuhirira Omwani Gwaabo mwene ndikaraginga abahingi bitu kugira ngo okwerinda embera yobwire kubambi akatuma Omwani bitu gutayeraza twine kutandika guma tukafuhirira tukakoza irrigation government rone tuteraho omagombora gitu buhona burahomwe program eruho ekatu yaho ekizibu cyo kugera tukwiya Omwani murungi yayongera yahiga abahinzi kwejombera mu ntekateke ya small scale irrigation government etereyo kushagika abahinzi kutunga amezi go kushera ibihingwa byabo kwejumisa abahinsa bakakushikaho bakarebe ekizibu cyoyine kikakuyamba uyamwe Gubaremeise bwoyine Omwani Gwawe ekikwatirine n'indwara ekikwatirine n'obukoko abo kuba obumwe noshanga omuntu ekizibe cyayine n'indwara konka ayebwo kutandisa indwara na n'obukoko atoshanga yagura ombazi gw'endwara kandi ekizibu bw'obukoko ningo shanga yagura ombazi gw'obukoko kandi ekizibu kigendwara ngena aho twetaga okwejundisa obwenge bw'abahingisa amagombora gitu bakamanya ecyo kutegarisa niki umuringo ngo gumwe Wilfred Kure wa Livestock Information Center wabatebekanisa Omushomogu yahiga abahinzi n'abarisa kugumana bebuza ahaba kugu batakatanje projects zabo kubanga sometimes usanga endelwadde tutegede bulwadde no kubedagala no kuba usanga nga spending a sente nyingi so fenga leak
tukola kitulaba nti tuteka preventive measures farmer no bango ina program no manya nti ngenda kukola kino at this time ngenda ku vaccinating at this time rand mu buli chokola okifunamu oina records oina buli kimu. For more information osobola okutufuna ku namba y'essimu 0778 0908 28. Agagasha kwa Martinebie ahawa Sky TV ya Genshong. Makuru agandi